Assalomu alaykum. Bugun biz yilga loyiqli sumka tigamiz uchun ikki tkань sirtina qalin bo'lishi kerak. Jana ichiligidagi ikki tkань olamiz. Razmerlari birday bo'lishi kerak. Qancha santimetr ekanligi ekranda yozilib turadi. O'shalarga qarab chinib kesib olib tiga berasizlar. Cho'ntak uchun ikki tkань kerak bo'ladi. Bir jag'i 21 cm, ikkinchi jag'i 20 cm. Ichki cho'ntagini bir jag'i 22 cm, ikkinchi jag'i 38 cm bo'lgan bir tkань kerak bo'ladi. Qarmog'ichi uzunligi 125 cm, durasi 2,5 cm bo'lgan shunday ikki shtuk tayyorlab olamiz. Sidirmasining uzunligi 44 cm bo'lishi kerak. Cho'ntagidan boshlaymiz. Bir tarafın 1,5 cm tegib olamiz. Ikkinchi cho'ntakdagi dal birinchidek qilib tegib olamiz. Ichki cho'ntak uchun videodagiday qilib chekkalarini 0,1 cm deb tegib olamiz. Jana qatori uchun o'rin qaltiramiz. O'rin qolgan yerdan o'ngdan qo'tara olamiz. Uzun tarafidan 1,5 cm dek tegib olamiz. Sirtqi tkanyni olamiz, cho'ntakni jag'ishtirib tegamiz. Al uchun uzun jag'ini bukib, videodagiday iz qaltiramiz. Cho'ntagini da iz qaltirib belgilab olamiz. Dört tarafını belgilep algan so'ng anan tegib başlaymiz. Asты jag'in 0,5 cm ichga qayirib, üstünün tegib qo'yamiz. Ikkinchi jag'in dal shunday o'xshash qilib tegamiz. Ichigiligini olamiz dag'i uzun jag'ini betlab, iz tushirib olamiz. Anan cho'ntaginin o'rtasına belgilep videodagiday tegib olamiz. Sirtqi tkanyni ikki buktib betlab olamiz. Aldı jag'ina ketgan jag'idan 10 cm qilib 4/4 chenab olib kesib solamiz. İchiligine ketgan tkanyni dal ошондой астына kete turgan jag'in ikki tarafidan shunday 10 cm qilib 4/4 chenib kesib solamiz. Betni olgan bo'yicha yana asti jag'in tegib olamiz. Sirtqi tkanyni asti jag'idan shunday qilib tegib olamiz. Qarmoq uchun videodagiday qilib tegib chiqamiz. Bu yerdan 2 cm chenab olamiz dag'i. Tegib boshlaymiz. Asты jag'ini videodagiday tegib olamiz.
Замок тигиле турган жагын сырткы жана ички тиканга жана замокко так ортосунан белги беребиз. Биринчи сырткы тыканды алып, анын ортосуна сыдырманы коебуз жана ички тыканды үстүнө коюп, ушундай видеодогудай кылып тигип чыгабыз. Оңунан которуп, сыдырманын жанынан 0,5 тигип алабыз. Экинчи жагын дагы азыркыдай эле тигип алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй 4 тарабын түздөп, ашыкчасын кыркып салабыз. Сыдырманы ачып, ички жагынан которуп алып тигебиз. Биринчи ичилигин 2 капталын тигебиз. Которуу үчүн 1 капталынан бир аз орун калтырабыз. Экинчи сырткы тыканды алып, анын дагы 2 капталынан тигебиз. Калган бурчтарын дагы ички жагын өзүнчө, сырткы жагын өзүнчө бири-бирине жабыштырып тигип алабыз. Калган сыдырма кеткен эки жагын дагы ички сырткы тыканды видеодогудай көрсөтүлгөндөй кармап тигип чыгабыз. Одарыга орун калтырган жерден оңуна одарып, ал жерди дагы тигип салабыз. Мына биздин сумка даяр, жолго сапар алууга даярбыз. Лайк басып, мага катталганды унутпаңыз.